Sanibonani guys, nganamukela i-recap ye-Youngin season 3 episode 28. So after uprincipal Ramathuba eseshayile uTshepo, so ama-students aphatheke kabi nje ayasho ukuthi awasazi nje awakazi ayibona into kanje awakazi umbone uTshepo nje because after kushaya uvele nje wahamba straight to erumini yakhe engaphathekile kahle. So kade beyozama ukumcheck-a nje bambona ukuthi akekho right, manje bamile-ke ngaphandle, so bamdabukela-ke abanye-ke manje-ke bathule-ke nje abasayingeni lento lapho uKhaya azama ukukhuluma bathule oTumelo baphatheke kabi abazi ukuthi bathini. Ngapha-ke ubuhle-ke uphatheke kabi-ke ngale ndaba leyo ukuthi akakawathola ama-periods yakhe. Uyacabanga lapho Amo yena ubhizi lokho emtshela ngo-declerk, lokho emtshela ukuthi usengaze ashaye uTshepo kanjena. Uyasho ukuthi ekuqaleni wengazi ukuthi abe against him noma amsupport yena uDeclerk, kodwa manje useyabona ukuthi use-against him after lento ayenzile uTshepo. Lapho nje ubuhle ithulele mase yambuza ukuthi konke kuhamba kahle yini, wathula nje athi hayi konke kuhamba kahle, athi ngitshela uma ungekho right, athi ngizokutshela, athi uzobe ukhona-ke kodwa-ke emithingini, athi buhle ngizobe ngikhona emithingini. Lapho kude nomcabanga akekho nala into nje exoxa u-Amo la eduze kwakhe. Uma ephuma ku-Amo-ke eneway eklasini ahlangane noMahlatsi ambeze athi Mahlatsi namanje usamdefenda yini lo uDeclerk after lento ayenzile. Athi uMahlatsi ngimdefenda. Uyazi ukuthi nina kade nginikhuza ngalento eniyenzayo, yonke lento eyenzakele kuTshepo ngenxa yini, ngenxa yalento yokuthi nina anizwa. Nginikhuzile Amo, nganikhuza ngathi landelani le imithetho yesikole. Athi Amo kodwa ubonile nje ukuthi kwenzakaleni, umbonile ukuthi umshaye kanjani uTshepo. Athi hayi ngoba umphushile ukuthi aze safike la afike khona. Akekho njalo uprincipal. Ngapha uprincipal siyaxolisa kuMahlatsi, athi ngiyaxolisa ngalento oyibonile izolo, bengamele uyibone lento eyenzekile. Athi uMahlatsi kodwa nawe meniyeri uburonke, bengamele nje kuze ukuthi umshaye kanje yanani, umshaye aze abe nje yana phuma igazi. Bengamele nje akuyona indlela leya ungadisiplina ngayo. Athule-ke umbone ngathi uyacabanga-ke uprincipal-ke ngalento esanda kusho lo uMahlatsi. Athi kodwa nawe uyabazi ukuthi banjani labafundi laba, bayaphushana uzofike kwikhona ongalazi ngawo, bakufikisa nje entweni ongayazi nawe ukuthi ufike kanjani kuyona. Ngapha uloku uKhaya uyobona uTshepo, afike nje ambuka amdabukela, athi uTshepo yini wangibuka nje ngathi ubuka nje ivirus ethile, yini uze la uzongidabukela, ufunani vele la. Athi lo Khaya ngiyaxolisa boy ukuthi ngikufake kulento engikufake kuyona, njengoba kunjena nje futhi yami bengaqondile ukuthi kube kanje, bengazi ukuthi mina uzo-acta kanje kulo uDeclerk. Ngiyaxolisa nje ngempela. Athi uTshepo uyabona nje yonke lento eyenzekile la futhi yakho wena Khaya, uwe nje wonke lo. Ngapho ubuhleke uyazama ukuzothola i-permission slip yokuthi aphume ahamba i-mall kuMahlatsi, ambuza uMahlatsi ukuthi uyeyani, wathi ama-sanitary pads. Athi lo uMahlatsi okay let's bhala i-motivational letter. Athi yazama ukumncenga ulo ubuhle, amshiye kanjalo esamncenga, athi wena nje bhala i-motivational letter uzoyithola leyo permission slip yakho leyo. Athi uMahlatsi ngiyawadinga nje manje, ngiwadinga manje. Amshiye kanjalo esakhuluma. Then-ke ubuhle ahamba ayoncenga kulo Tumelo-ke. Athi-ke Tommy cela ungikhulumele noMahlatsi la manje ngifuna i-permission akafuni ukunikeza. Athi uTumelo i-wrong timing yakho friend. Athi ngiyacela ngiyayidinga le permission slip, ngiyayidinga manje. Athi ngizokunika imali, ngizokunika noma yini. Athi uTumelo ngizokunika imali, athi ngizokunika noma yini. Athi hayi okay usuyakhuluma-ke manje.
Ngapha-ke ulo Mahlatsi kusekhuluma ukuthi ube wrong kanjani uRamathuba ngokuthi ashaye uTshepo phambi kwabafundi kanjeyana. Uyamkhuza uPhuselethu ukuthi wena uhlezi ungene enkingeni ngenxa yabangani bakho, ungene endaweni yakho ukudefenda abangani bakho. Awufuni nje kuphuma enkingeni. Engayisho nje ukuthi wena manje zama ukuthi uphume enkingeni, ungayingeni leto. Ngiyazi ukuthi abangani bakho lapho, ngiyazi ukuthi ufuna ukubadefenda. Kodwa ekugcineni kugcina kugaxeleka wena. Mbone-ke usisalo uyacabanga-ke la Mahlatsi ngale nto eshiwo. Ngapha kune-meeting yabazali-ke, usababonga principal ukuthi bafikile lana esikoleni. Seyasho ukuthi since nje yabamba intambo la esikoleni, izinto ihamba kahle konke kahle. Angene kukhaya necrew yakhe-ke athi ucela ukuzokhuluma. Athi uyamzaba umxosha principal bathi i-SGB ayamnyeka akhuluma. Ayenzeke isifitha yakho etshela abazali ukuthi njengoba sila esikoleni thina siyahlukumezwa, siyashawa thina, siphuca amafoni, asisakwazi ukuthi sihlale sifunde nabangani bethu, sikwazi ukuthi senze ama-research emafonini. Sidliswa nje nokudla ongekho right. Uyahlukumeza lo baba lona. Kuyimanje nje ushaye uTshepo akakwazi ukuhamba la khona manje. So nje siyacela ukuthi lo baba lo asuswe esikhundleni, adilizwe kulihlala kusona, ngoba nje thina singabafundi asikho happy ngale ndlela aqoba ngayo izinto lana. Nina abazali nikhokhela ngemali ukuthi sohlukunyezwa kanje. Okay-ke uyafika kuTumelo ngapha kubuhle usephethe permission slip-ke amnikezeke. Owamkhombisa and then-ke ubuhle khipha ilist-ke izinto. Ayibhalile ukuthi kune-permission, kune-pregnancy test. Mama athi pregnancy test. Pregnancy test yanto. Athi musimamzini. Nje engani uyazi ngamakhasi. Sibe nje concerned, so nje ngifuna ukuchecka. Ayi ukuthini ngisuspicious so. Athi okay. Asekodwa pregnancy test choma athi yini ufuna ngithuma omunye umuntu athi ayikhuleka ngizokutholela yona. Nayo-ke lana-ke sebeyabuza abazali ukuthi sesifuna ukwazi njenge-SGB nizoyenza njani-ke lento ya principal. Seyasho-ke lo mbuye SGB so thathela inyathelo ephezulu le ndaba le ya principal isandokushiwo la. Umfundi lo sizothi ukuyifakela ibuku ngoba asikhondoni i-corporal punishment la esikoleni. Bathi hayi abazali ayibuhleke uma ukuthi kuzoba njalo. Kuhle nje uma ukuthi nizoyibheka lento le. Ayasukume-ke uma kaTshepo-ke athi sanibonani. Mina ngumzali kaTshepo la abakhuluma ngaye. Njengomzali nje nginombono mina. uTshepo nje sokuqala unyaka selokwaphasa uprincipal Ramathuba. Amamaka akhe ave mahle kakhulu kabi mina. Ngokwami nje ngizothi akaqhubeke uprincipal ngoba ngiyabona yakwazi ukudiscipline abafundi. Kusukume nangapho baba yajala athi mina ngubaba walo mfana lo, mina ngujali. So angimkhulisanga mina ngale ndlela lo mfana lo, kodwa akasikho lapho. Into engayisho mina ukuthi i-SGB ingathatha noma iziphi inyathelo efuna ukuyithatha, kodwa ingamxoshi lo principal lo. Lo principal lo ngimbone right, uyena okwazi ukudisciplina abafundi, uyena okwazi ukuthatha iy'nqumo ey'fanele. Iy'ngane uma y'ngalaleli ziyadinga ukuthi yishawe. Noma imuphi umzali ubengugcine esasele sinyathelo esithathwe uyena uprincipal Ramathuba. Hhayi-ke aphume-ke phandle kumama-ke kusakhuluma ubaba. Ahlangane kukhaya kamemeza umakhathi ma awuzongidefenda nje wena, uzongimela nini kanti wena ma, uzongikhulumela nini wena. Uyayibona into eyenzakala la, kudala ubaba engihlukumeza, kudala ubaba engiphatha kanje, mina ngeke ngiyiyeke leyo nto leyo yenzeke kwabanye abafundi. Athi ufuna ngithini khaya, ufuna ngenzeni khaya, wena nje awufuna ukuphuma ey'nkingeni. Yini lo yenzayo la esikoleni nani? Athi wawufuna nje lento ubaba yenza kumina, iyabafundi benziwe yiyona la ilo principal lo. Angeke nje mina angifuni nje abafundi bahambe le ndlela mina le ngiyihambile le. Uma kuthi wena ngeke uzungimele, ngizoyimela mina.
ngizoyimela. And then ke ubuhleke usetholile i-pregnancy test yakhe-ke usezo-check-a-ke i-toilet. Check-ke ababaza ama-results-ke. Fike uTumela ambuza ukuthi awutsho kwenzakalani yini sinomntwana. Athi hayi yalutho bekwi-fourth alarm. Athi usho pho inyembezi zezandla lezi esemehlweni. Athi hayi nje bengikhala before ngisathukile ngizokwenza i-test la. Athi buhle uma ukuthi khona into kumele ngitshela ngithi athi ayikho Tumelo bekwi-fourth alarm. Akukho lutho la kungana yikho pregnant. Hayi ke phela kanjalo le episode. See you on the next one. Bye.